Oras ti radyo ti Radpas. Kentepen channel 13. Agdan 5 minutos kalpasan ti oras ng alas 6. Tamalum ti Martes. Petsa 31 ti mabilang iti bulan ti Marso taon 2026. Kasi ti segod papagayam nila. Magkadwa tayo ti Master Control ni Angel Ruel laranang kastamutan ti Tipin Channel 13 ni Jo Maria Abab. Ngumay manin nagpalay lang kinagampayag itilawang at tangatang sumanglad ni Tamray Dayaw wapagtengan nyo. Babaan iti daytoy a programa na paulwan sa umiwingayo kinandani ti Lucanja. At ag-survey winwagpay karayo Manong Lito Alcantara iso ti sinadaan na mangkeben kin mangpasangbay para sa sinurat yu abanog ti dandaniw ana kay palaonan ti mensahe karagitit patigyo iti biyag kin kastamutin lagi ti papagayam yung ayat at umartarabay ti daytoy programa. Mabalin mo ti daw ninyo kita kuminyo ti live Facebook, ti RCTP Radio ti Radpas. Kita tingarod to muna, panglukata sunata, amay ruknoy kada kay amin na pada-pada. No pasublen di oras, dagiti ayan-ayan, nagragsak ket tingatan ni ayat ang nagpapasanta, nasamit unay alagipen, dagiti karing-karing, saksitat narway abir bitwen ng mais tuy lubong na anyaket di niyayat takasla di marsa takasla di maumag takasla di dunteng niliday kanya. No pasublen di oras, dagiti ayan-ayan, nagragsak ket tingatan ni ayat ang nagpapasanta, nasamit unay alagipen, dagiti karing-karing, saksitat narway abit bitwen ng mais tuy lubong anyaket din yayat takasla di marsa takasla di maumag takasla di dunteng niliday kanya. No pasublen di oras, dagiti ayan-ayan, nagragsak ket ingatan ni ayat ang nagpapasanta,
nasamit unay alakipen dagiti karing-karing saksit Agdan sa 10 maysa minutos, palpasan ti oras nga alas 6. Yung sakbay na papagayam nga nagibasa, ti bunig tilandani kas tamutin, dagiti kuminyo ti live Facebook. Kit kablawan tayo muna ito papagayam tayo ayat. At umartarabay ti ito yung programa, ita Western Pangasinan. Kastamo ta probinsya ti La Union, Benguet Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, Ken, Ilocos Oran, kang runani ti sulad ti Kandon, ngayan ti radyo ti Radpas. Kitadtuyin dagiti branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Kasor installment, anya pa ito urayin nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makailuwar ti motorsiklo yo, ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandong Branch, Narvacan, Bantay, Santo Domingo, Ilocos Sur, Ken, Abra. Kikastamo tindig ti amin sa ngana, Manipod Region 1, Ningana at Region 5. At dati agur oraya 1,000 pesos, at dati makuyog na customer ang makailuwar ti motor na. No at dati sa Lutsudio tumawag ti dito yung cellphone number 0927-695209. Minno kumontak ti Biam Messenger Lito Alcantara. Mabalin mo bumisita kayo ti opisina ti Don Philip Marketing Corporation nung saan nyo liplipatan ng ibaga Tinagan Lito Alcantara, Sales Manager Winno, ibagayo ng ugyo ti radyo ti Radpas, kadagiti madanunan nyo kakapintas kinaisum, ababalasang to opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapno insigida maala yung utlang di 1,000 pesos no makailuwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kit requirements to valid ID, ken may salang ako migar. Don Philip Marketing Tagur-Uray, kada kayo. Lagi tayo mo't nakabayad ti motorsiklo na inkayalanin na original ORCR ti motoryo sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Kandong Branch, Kandon City. Kastamot ka nagdisaan pa ay nakaala. Iti plaka ti motorsiklo na manipod taon 2017, agpababa 2014, inkayalanin mo ni Clem sa dyan opisina ti LTO District, Kandon City. Itogot yun lang dagitay. Xerox copy ti original ORCR ti motorsiklo yu agraman valid ID. Kita 3 pangurod ti pamalagip manipod master control. What's in store for the City of Love and Care, Kandon City in 2026? February 20 to 22, MDS Kandon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Kandon City. April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. September, Premier Volleyball League All-Star.
October, Candon Arts and Music Fest. December, Feria de Candon. So what are you waiting for? Mark your calendars and let's go to Candon City. Today ako sa payout ng dating programa Tulong Eskwela Program na nagdaputi programa ni DSWD na ayuda para sa kapos-kita. Isugamit nato ang programa na nag-request ni President Bongbong Marcos tatlo amin ang pamilya na mawawag ng financial assistance. So, napanunod, progresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inibigat na program ng AKAP. So, natin AKAP ako sa kabalbalo ng programa ng DSWD at dito'y ako at dito'y sa bali na mabalik na makaawa ng financial assistance. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Adan sa 18 minutos. Alpasan 2 oras alas 6. La papagayan bila mauni ngal daw ti Martes ti Petsa 31 ti Marso. Martes Santo a unada pambigat. Miércoles Santo, Jueves Santo, Viernes Santo, Sabado Gloria. Panagdidigos, panagbabad di baybay, unudjay, karkarayan, tapno malikab, kita timangken nakabkab. Kitkablawan tayo roda pagayam, Dioniso da kanay, Clarita Ragos de Barangay, Alaotit Baknutan, La Union. Astamutin ko na pagayam, Mr. Renato, Mirna Pascua, Ortega, Baknutan, La Union. Astamutin yung Barangay Captain Alfredo Cawes, Barangay Kagawa, Gigi Coeco, ni Joffrey Cadorna, ni Minda Palo, John Byron, ni Helio Ambabag, ti Barangay Banukal, Lidlid dahil Locosara. Astamut kablawan tayo na pagayam, Sheila Romero, Salvador Romero, Fidelina Romero, ti San Miguel Burgos, Pangasinan. Kastamutin ka na pagayam,
Glory Gayaw, Emily Tumupiat, Annabel Tumayo ni Marilyn Antolin, Herminia Ramos, ti Barangay Carlitong Borgos, Ilocosara. Kablawan tayo mo sa pagayam, Roelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Ginalin Ortiz, Diogerdina Ortiz, Durocho Ortiz, Roname Ortiz, tinagsabaran sa Balawan, La Union. Hasta mo tingimbin saludo, Abi saludo ni Nixon Dakwasi, Domingo Manzano, ti Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocosara. Kablawan tayo pa ni Greg Lawagan, Manuel Kidaog, ni Ana Kidaog, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosara. Kastamutan ti Asinyan Rondelia Group, Kaskara Pagayam Alejandro Culas Banwa, Carreño Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang, Nireke Bakdayan, ti Barangay Kalunsing, San Emilio, Ilocosara. Kastamutan ni Barangay Captain Idincio Banwa, Barangay Kagawad Arcadio Gumalyo, Ex-Captain Roberto Valben, ti Barangay Sibsibu, San Emilio, Ilocosara. Kablaw na ito kung naggapo kin Pagayam Alejandro Banwa, ti Kalumsing, San Emilio, Ilocosara. Kablawan tayo mo ni Maricar Murao Garcia, Carmelita Murao, Nelson Murao, Baby Murao, Kastamutan, Villanueva family, Contawi family, Muiswila family, ti Barangay Paratong Trip, Bangar, La Union. Kastamutan na kablawan tayo ni Roslyn Yanga, ni Lizel Ramos, ni Sita Gadja Valdez, ni May Arias, kin Yolanda Rosario, ti Barangay Patpata, kin Candon City. Kablawan tayo mo ni Adila Rivera, ti Green Valley, Baguio City, ni Julie Navarro, ni George Ramirez, ni Juan Ramirez Ortiga, ni Juna Garcia Ortiga, kasti San Fernando City, La Union. Astamot kin Malua Baya, ti Candon City, ni Magda Elio Tapatot, San Esteban, Ilocosara. Kablaw na itong nagapo, ti Pagayam Carlito, Estranero, ti Sabangan, Santiago, Ilocosara. Kablawan tayo mo na Pagayam Rick Rivera, ni Michael Katabay, Doming Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., ni Rebay, ni Edwin Sullivan, Don Philip Marketing Corporation, Alaminos City, Pangasinan. Kastamutin ka na Pagayam Augusto Ligaspi, Juanito Alcantara, ti Barangay Talyawon, Tagudin, Ilocosara. Kablawan tayo mo ni Ediboy Lobindino, Emily Lobindino, Melcher Lobindino, Angel Lobindino, Roelio Ligaspi, ti Barangay Gilong, Dalawa, Alilom, Ilocosara. Kita tingaro tumunada na yung intay basa, managapo kin Pagayam Melody Lorita Giraldo, ti San Felipe, Ilagan, Isabela, unday ito kitada sa Jeff Pagilian, ti Hong Kong. Ti Dani Unana Paulwan, Narukop Akare. Iti panagsukat ti Aldaw, Bulan Kintawan, kastamot kapardas ti panagsukat, tirik na kinayat kinpamatag, anyan na kinadaksang gasat, itim palakam mo kanyak, rigat tuk limdo nagitim na pasarap, kasisot ng sudak dito'y puso, asaan tupulos sa maparot,
Napanan dagiti karim. Dagiti agkakasamit nga saom. Nagbalinda pasaw ti kinahulbod. Dahil di kari nga insapatam. Anyan na kinahulpit. Nagbanagan niyayan na yata. Tirik na kinpusok. Itakit lumlumdang. No apay at inalikudam dahil di karim. Karim masyak tukumalang. Gumdumteng tiyal daw apagbutbut ngak. Itsakon taing ka pinanawan. Dahil di umok tanging pagarup ko analagda. Ngam saan tararukop mutgayam. Suray ta ti Daniel na Paulwan narukop akare. Managapo kem Melody Laurita Ginaldo ti San Felipe Ilagan Isabela. Kita timot nga rod ti Maysa Sonata amay pakuyog ti Daniel na. Naipanik-nik mo nga dayta aya ket napod noonan laglat sidek lakit mo paspasatan kaunay tinaunday apanawen itakla ang makita itakla ang malikna kinapod nung kaniya baboy kon di saog baboy kon pamasakit ko taay ayaten ka nupay nasatan kay di tiyempong agay ayata sa bali nakula apantoy pusok iti naruway akarkari itan tamaotob ko abason nga inayat ka taadang masatan a puso dinananggas kinagulib ko naipanek-nek mo nga dayta ayat ket napod noonay laglat sidek lakit din paspasatan kaunay tinaunday apanawen itakla
dakila amarik na kinapod ng kaliyan. Baboy kon ni saun, baboy kon pamasakit ko, daay ayaten ka. Nupay nasaktan kay di, tiyempo nga kay ayata sa balik. Nakulaapan to'y pusok, itinaruway akarkari. Itan tamaotob ko, abaso nga inayat ka. Taadang masaktan a puso, kinaranggas, kinagulip ko. Taadang masaktan a puso, kinaranggas,
Maragsakan na datoy tata, makakaduak dagito yung tutubo na datoy tata. So, doang nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isudati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may isa nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program.